Pozdrav Super mame i dobrodošle napokon u naš Super mame book club. Mislim, ja ću reći da je ovo kao prva epizoda, iako smo mi već kad smo prošle godine pokretale, probale pokrenuti book club, snimile jednu epizodu, ali evo, ovo se nadam da će sad i ostati malo duže. Zato što u biti Sonja i ja nismo same u ovom, s nama je Ivana Brez-Murk i u biti Ivana je mene kontaktirala s tom idejom i pozdrav Ivana, evo, dobrodošla nam napokon. Hvala. Da, u biti bila je to tvoja ideja koju sam ja fakat jako sretno prihvatila jer sam htjela, još uvijek želim da imamo taj book club i evo, kao što sam rekla, nadam se da će ostati. Pa evo, Ivana, možeš li se za početak predstaviti i reći nam kako si došla uopće na tu ideju da bi pokrenula book club i zašto? Pa dobro, bok svima, ja sam Ivana. Inače već pa dosta dugo godina se bavim, znači, recenzijama knjiga, čitanjima, nedavno prevođenjem i evo, otvorila sam svoju vlastitu izdavačku kuću, tako da evo, malim koracima idem u tom nekakvom smjeru. Zašto book club? Ne znam, znaš kao, već dugo godina se ja bavim s tim recenziranjem knjiga, s tim da nekak, obzirom da puno više čitam na engleskom i da puno više pratim to nekako strano tržište, sam otvorila jednu stranicu na engleskom i onda u doba korone, da smo svi sjedili doma, šta ćeš raditi, čitaš većinom, ne? I kako sam bila u toj komunikaciji s ljudima kroz svijet, puno sam radila tih, kako se zove, takozvani buddy readova, znači gdje više ljudi isto vrijeme čita neku knjigu i onda usput komentiraš i to mi je bilo super, zato što zapravo puno puta, znači rijetko kad ti se desi da imaš prijatelje koji čitaju. I ako ih imaš koji čitaju, onda možda ne čitaju ono što ti čitaš. Znači, sad ja možda volim ljubiće, frendica mi voli trilere i ok, super, ali nemamo mi tu baš onda puno za šta raspravljati kad su nam žanrovi toliko različiti. I ovo je onda super kad čitate istu knjigu, jer onda možeš zapravo kad ti je nešto super, reći, gledaj, daj pazi ovo ili ovo i ovo mi je bilo super. I baš se može super su rasprave izlazili iz svega toga i zanimljivi jako razgovori i to te stvarno odvede u neke druge sfere. I tako da smo onda nekako nakon toga sam započela zapravo tim nekim international book clubom gdje smo prek Zooma imali sastanke. Što isto funkcioniralo da smo svi bili doma, a onda kad se svijet polako otvorio, onda je to već bilo teško uskladiti, pogotovo s tim različitim vremenskim zonama. Onda sam se tu u lokalnoj knjižnici, kad smo mali gradići svi se poznamo, onda sam tu uspjela isto nekakav potaknuti ih da formiraju nekakav naš book club u knjižnici, da ih to malo zaživi. Tako evo već 2 godine to funkcionira. To mi je jako lijepo, da baš knjižnice imaju te book clubove i ja isto volim, osim ovog sad, dobro, mi se sad online nalazimo i sve zato što smo na svim stranama i želimo da su svi uključeni, ali evo ja sam uvijek isto zamišljala da imam neki offline book club, ili da sam dio toga i znaš, neki cozy kafić i evo. Dobro, mi smo u knjižnici, a knjižnica nam ima neku multimedijalnu sobu, bude čaj, kava, kolačići, zna se to otegnuti i super mi je što dođeš pa nekad ne pročitaš knjigu. Znači, evo, jednom se desilo da 2 ljudi je pročitalo, ostali nisu. Ali mi smo svejedno našli tema za razgovor i uvijek se i preporučuje neke nove knjige i nešto se novo sazna. I stvarno zanimljive diskusije krenu u svakakvom smjeru. Tako da, druženje uz knjigu ja mislim da je zapravo jako dobra stvar, makar zapravo niti na kraju ne mora biti o konkretnoj knjizi, ali nekakva ta povezanost se stvori, mislim, među ljudima koji vole čitati, koji vole razmišljati možda i učiti nešto novo. Otkad sam mama, ja stvarno manje čitam, nemaš vremena, jednostavno na kraju se ipak odlučiš malo za Netflix prije spavanja, čisto da te uspava. I onda sam rekla, fakat želim više čitati, a mislim da je to situacija i sa svim ženama možda koje nas slušaju danas,
Stvarno se želim vratiti toj knjizi, ono baš, jer onak, znaš, imaš sad taj Netflix, imaš ne znam šta još, HBO i sve ti je tak dostupno i te serije onak preuzmu i onak nekako više si, barem sam ja, vidim da u zadnje vrijeme preferiram pogledat seriju, ali onda kad uzmem knjigu i počnem čitati onak, Isuse Bože, ja moram češće čitati ono baš. I tako baš sam ovo me i u biti motivira da stvarno uzmem tu knjigu jednom mjesečno i da ju stvarno pročitam i ono baš, evo, to mi... Tako sam ti ja počela, meni kad su moji dečki bili, mislim da negdje, nisam uopće jako dugo čitala. A prije sam stalno vukla ono knjige na more, sjećam se, čitala stalno. I onda nekak, znaš, ono stvarno dvoje djece male, no kakvi, sam se srušiš na taj kauč i gotovo. I onda sam negdje na Fejsu, ja mislim, pitala, rekao, dajte mi preporučiti. Htjela sam ja kupiti, htjela sam ja čitati, ali ono, nakon toliko dugo godina izbivanja, ja sam jednostavno bila preplavljena. Došla sam u knjižnicu, to je bilo toliko knjiga, nisam znala šta uzeti, nisam znala otkud krenuti. Hoću kupiti knjigu, dođem u knjižaru, ne znam šta da kupim, vrzmam se pola sata, sve mi je super, a možda je bez veze, a ne znam. I onda sam rekla ljudima, preporučite mi 20 knjiga. Vojti to dragocjeno vrijeme da pročitaš knjigu, onako da je knjiga dobra, da ne požališ glupost. I onda sam rekla frendicama, tako, preporučite mi 20 knjiga, ili koliko, neki svako preporuči jednu knjigu, ja ću si da nekako krenem. I stvarno to bilo super preporuka i tak sam ti doslovce s popisom išla i ona gledala, prvo sam se pročitala o čem se koja radi, uzela, rekao, ako su ti ljudi rekli da su dobre, pa valjda nešto vrijede. I tak sam počela, kad sam pročitala te knjige, onda sam već dalje znala šta mi paše, šta mi ne paše, već sam se nekako otprilike pronašla ponovno. Tako da, a druga stvar, prestala sam gledati televiziju na večer. Evo, to mi je recimo, ja kad radim do kasno, do 9 i onda sam se znala sam na večer skršiti televizor i onda skužim da 20. put već gledam istu epizodu 2,5 muškarca, jer ako se vrti na televiziji, ja nemam energije za ništa drugo. Onda mislim, Bože, koliko sam vremena potrošila. Koliko sam vremena potratila. Da pola sata rađe uzmem tu knjigu pa pročitam 10 stranica, nema veze. Ja znam samo onako 20 minuta tražiti šta bi gledala na Netflixu. I onda sam rekao, gasnim televiziju, uzmem knjigu i čitam. I to mi je baš to mi je baš bio to je bila druga stavka koja me nekako potaknula. Evo, ja se nadam da će ovaj book klub biti motivacija svim ženama da napokon počnu čitati. Mi smo počeli... Bar će imati neku vodilju, barem će imati neku vodilju, znači ta knjiga, taj mjesec pa pomalo, mislim da to nije preveliki zalogaj. A to je isto, znaš, to što si rekla, onak želim, ali onda si mislim, Isuse, koliko knjiga ima, ne znam šta bi, ne znam jel bi ovo, jel bi ono, i onda se onak, uključit ću si seriju. Ali dobro, evo. Mi smo za početak odabrali, odnosno ti si predložila Snježnu romansu od Catherine Walsh. Zašto baš ta knjiga? Išla sam nekako po sebi. Ja volim, ja baš volim te onak božićne knjige s tim božićnim naslovnicama. To mi je totalni onak neki opuštajući, to me uvede u to božićno raspoloženje. Jedino što je problem, je toliko volim svake godine onak nakupujem 10 i onda kao čekam 1.12. neću čitati prije, jer kao prije je jesen. I onda kad krene, kužiš zapravo imam 2,5 tjedna da čitam 10 knjiga, što je apsolutno nemoguće, onda krenem šiziti. Ali poslije Božića više mi nije to. Onda mi to, ajde još do nove godine nekak i onda mi nije to ne mogu. Da, meni je sad već bilo jer sam ju čitala, počela sam, onda sam imala nešto, naravno nisam stigla, i onda sam sad prije par dana ju završila i već mi nije bilo ja više, znaš, ne mogu. Pa to nije mi to, ne? Ali nekako sam si mislila, lagana je, feel good, jer to je nešto što se stvarno svatko što god volio može uzeti i pročitati. Nova je, znači taman je bila izašla, cijena je bila isto ok. To je izdanje. Knjige dostupne svima, što u biti ja, iskreno ti kažem, ja uopće nisam znala za taj pojam, pa evo, ako možeš objasniti o čemu se točno radi. Pa mislim, to je to kao svaki mjesec znanje izda knjiga. Da. Jel svi to imaju u ponudi se, ne znam... Ne.
samo Da. znanje ima, to su te male Samo formati knjiga. vidiš. Eto, 5 to knjiga nisam- svaki mjesec imaju po toj nekoj cijeni, evo sad je tu bilo 6,5 eura. Znači to stvarno nije neka ona cifra, ne. I mislim da bude različitih žanrova i stvarno bude i dobrih knjiga i dobrih autora. I to recimo to kad sam počela čitati, to sam si jedno ljeto uvijek nakupovala hrpu tih jeftinih da sam to po plaži nosala. Tako da eto, zato sam rekao pa ajde, to znam da je svima dostupno, stvarno nije neka cijena da se neko mora odvojiti ne znam koji iznos, to 2 kave i de facto si kupio knjigu. Mhm. Ja kad sam počela čitati, ja sam očekivala da će to biti onako ljubavna, klasična ljubavna i da će onako radnja biti kao, znaš, na onim Hallmarkovim ili Netflixovim božićnim filmovima gdje se samo na kraju poljube, ali mene je jako iznenadilo ono poglavlje, ne znam sad o kojem se poglavlju radi, a svi koji su čitali znaju o čemu pričam. Ja jako volim kad se zaista, kako bi to rekla, volim da ima malo te seksi scene, a to voliš i ti, te malo spicy scene. Ako su dobro napravljene, da. Jako postoji da sam čitala 2 puta. Znači, vratila si se poglavlje, repriza. Pa dobro, ja volim ako je dobro napisano, ako je dobra kemija, ako se baš uživiš da to, znaš, čekaš napeto, da, onda definitivno da. Nije uvijek situacija, nije uvijek da je dobro, ali evo, ove knjizi je... Ok, onak, fakat me iznenadilo, nisam to očekivala, recimo, da će to biti u ovoj knjizi. Teško je, skušala sam do zadnje vrijeme sve više. Ima se više takvih knjiga, ima se više i romansa, dark romansa i žešćih romansa, svašta. Danas nekako kao da svi tabuji malo prestaju, pa čak niti ljubići nisu više samo to romansa pa se poljube, nego idu i oni malo u krajnosti. Sad kaže, stvarno pitanje je kako je to odrađeno u knjizi. Čitala sam knjige gdje, znaš onak, mislim dobro, to i do urednika, ne znam, ali znaš čitaš i super je knjiga, evo baš je bila jedna cowboy romance, odlično je, baš super. I onda krene akcija i onak, opće mi ne paše u tu knjigu, ne, super je to, ali koda je uzeo iz neke hardcore knjige i stavio u tu slatku knjigu, i opće ti ne paše ta scena u tu knjigu, jer kak se sad ti dvoje ljudi koji se onak zafrkavaju i imaju te duhovite pošalice i ima tu kemije, no kad se pohvataju, to je doslovce malo previše. Baš onak, mislim si... Da, ovisi... Pa dobro, ovdje je super, ovdje je baš onak smjerom, ja bih rekla. Da, mislim, ne mora biti uvijek, naravno, ali ovdje je pasalo, jer je onak, knjiga je klasika, ljubavna pričica i to, i pasalo je malo tog spicy pogleda. Je. Jedino, evo, meni što je bilo žao, čekala sam kad će to tek su na kraju zapravo to, došli do tog snježnog dijela, ne? Zapravo, u toj kolebici na kraju, ali okej. Prave se da su skupa. Da, ali kraj je klasika. Znaš, znamo se onak 2 mjeseca i to je to, ti si žena mog života. Znaš, onak malo mi je, znaš, onak rekla bi cringe. Ali dobro, paše uz to. Ma gledaj, kažem, nije to knjiga koju ćeš prepričavati mjesecima poslije, koju ćeš voditi rasprave. Ono što si ti rekla, kad sam rekla idemo snimat, kao pa si rekla joj moram si ponoviti, već sam zaboravila. To je takva knjiga. Znači to čitaš u trenutku, uživaš u trenutku i to je to, poslije onak snježna romansa. Čekaj, koji božićni filmovi. Na kraju sam skužila da je to u biti jedna žena je spomenula da je to nastavak božićne romanse. Ja to nisam čitala. To, evo moram priznati, nisam. Ima puno tih knjiga pa je teško se pohvatati. Ali često to rade kao tipa likovi koji se spominju na primjer u prvoj knjizi, onda dobiju svoj follow-up u drugoj knjizi, pa onda zapravo dobiš nekoliko knjiga koji su povezani zapravo s tim nekim sličnim scenama, ne? Da.
Evo, ja bih voljela vidjeti tu knjigu kao jedan film sljedeće godine na Netflixu, Viš, Božićni razred. bio bi dobar film. Mislim da bi baš bio dobar film. Jer mi ni jedan ove godine su mi bili ti božićni filmovi, ajme meni, i ne mogu to, treba mi malo te spicy scene, znaš, osobito ako gledam film, kao onaj Sex Life. Sex Life. To si, u biti, to smo, knjigu smo isto, kak se knjiga zove? 4 poglavlja, 4 muškarca. Da. A cijela ti je priča oko te knjige i oko svega toga. I serije. Ja sam počela gledati. Kolegica s posla mi je preporučila tu seriju. Mm-hmm. I onda još jedna. I onda mi je još jedna friendica. Ok, sad već moram pogledati tu seriju jer mi je već ovo malo too much. I sjednem ja pogledala ok, dobre, bile su u pravu. I meni friendica kaže, pa ti znaš da ti je to snimano po knjigama. Puno je pojma nemam. Ja malo googlam, 5 knjiga. A šta? 5 knjiga ima? 5 knjiga. Prva knjiga je ta koja je prevedena, koja zapravo je nekakav bio spin-off za tu seriju. To im je dala ideju, a onda se dalje nastavlja svaki od tih frajera, svaki od ta 4 frajera ima svoju knjigu. Znači to je opet taj isti stil kao ove knjige di svaki... A ne, zapravo ovo je baš drugačije. Mislim, je i nije, zato što ovdje u taj prvi dio, taj 44 poglavlja 4 muškarca, ona zapravo kombinira te nekakve svoje memoare sa tim nekakvim svojim dnevničkim zapisima i zapravo fikcionalni pričamo ta 4 frajera i onda mi je super kad vidiš ono zapravo kao nešto što je ona napisala za svog bivšeg, kao priču koja je nasmislila za njega o tom nekom bivšem i onda kao poslije toga priča zapravo istinitu priču o tom bivšem i onako mrš od smijeha jer onak fali mu pol zuba i onak kaže ima najružnije zube koje sam u životu bila, ne znam što sam radila s njim, ali ali gledaj. A čuj, ima nam se dogodilo. A to baš, ne? Rekao, ok, to možeš razumjeti, ne, ok, jasno mi je sve, ali onda kao, zapravo dalje ona radi te fiktivne priče, ali su stvarno obični romani. Ja sam to sve pročitala i onda sam, to prvi put u životu da sam to napravila što stvarno ne radim, jer Amerikancima je to normalno, mi smo još uvijek nekako imamo tu zadršku. Recimo, ja nikad neću pročitati neku knjigu i onda napisati autoru poruku ili mail i rekao, meni je to tak super, nema šanse. Ali oni to redovito rade i meni je to bilo i prvi put da sam to napravila, sam autorici mi bi isto napisala poruku i rekao, znači ovo je poslije Skina, poslije te prvog romana, jer me totalno vratio u to nekakvo, to su ti te kasne 90-te, ona je moje godište, znači ona je isto 81, 82, i točno ta grunge scena, skinsi, punkeri, znači to je spominjanje serija i filmova koje smo mi u to vrijeme gledali, cijeli taj nekakav subkultura je onak poznato mi je bilo i soundtrack i sve što spominjala mi je bilo Isuse Bože, to sam i ja prošla, ne? I tak me to baš dirnulo sve skupa i baš je lijepo opisala tog jednog problematičnog dečka s kojim je bila u mladosti. Da, plakala sam se i ja sam njoj morala napisati, ja sam napisala poruku, da meni je ova knjiga stvarno to. I tak sam se počela dopisivati s njom i onda... Znači, počela ste se dopisivati, znači vidiš da pošalješ poruku pa ti niko ne odgovori. Da, dapače, dodala me na Instagramu za prijatelja, komunikacija, i kad sam me poslala, kad je kolegica otvarala svoju izdavačku kuću i kad smo tražile ja sam kontaktirala Bibi i rekla da li bi bila zainteresirana za to i da pače, super, može, ne, tako da evo, tako je pričala. Prekrasna je žena, prekrasna je osoba. Ili hoće li ići dalje? Ne znam. Rekla je da ona nije zapravo imala puno sa scenarijem. Da. Eto, tako da ne znam. Druga sezona je završila. Dosta je onako
mislim, drugačije. Tu mi je, recimo, kad sam gledala seriju, kad sam išla čitati knjigu, opet mi je malo drugačije, ono, zato što ona više priča o tim vezama u kojima je bila i sve, a ovdje onako to malo manje više je... Oni su se fokusirali na tog jednoga, ne? Da. Na tog jednoga i to. Ali dobro, oni su napravili ono što su vjerojatno ne pretpostavljali da će proći. Da, naravno. A mogu reći da su i pogodili. Da, jesu. Tako da, evo, nekad ona scena pod dušem. Da, tako da, ono, mislim da su sve žene jako rado gledali tu seriju i bile prikovane uz male ekrane, ali dobro, tako. A treba nam toga, ono, vidim i onaj Bridgerton je recimo bio full baš zbog tih scena seksa i evo, nekako nam treba. Mislim da je to dobar način i da onak malo probudiš tu neku želju i tako. Je, definitivno. Sad je i Baby Girl ovaj veliki hit, evo ne znam, nadam se da ću uspjeti gledati to kino, baš me zanima. To s Nicole Kidman. To s Nicole Kidman sam čula da nije ništa posebno, da su biti jako te scene gdje se očekivalo da to bude jako vruće i ono full, da je u biti jako bez veze. Evo, to sam ja čula. A evo, čekat ću tebe, u drugoj epizodi ćeš mi reći, odi pogledati. Ja imam zadatak onak, ne? Ali, mislim, ja sam iznenađena, moram priznati kako sam ja sad malo više zagrebala u te neke romance, dark romance, što je iznenađujuće zapravo, jer prije 2 godine da mi neko rekao, počela bi se smijati da mi neko rekao da ću to čitati, ali kao što rekao, da, uopće mi to nije bilo normalan. Ali moja friendica obožava baš romance i ljubiće i ona je rekla, pa stvarno je dobro, kaže, nije stvar je u tome što čitaš. Moraš si naći dobru knjigu. Postoje bezvezne ljubići, postoje cringe ljubići i postoje dobri ljubići. I kao, moraš naći dobro. Ako čitaš dobar, bit će ti super. I stvarno, tak sam počela s tim nekim kao poluklasicima. I onda kad sam počela čitati, sam skužila koliko mogu biti i duhoviti i onak dobri dijalozi i zabavni i zapravo da opće i seksi. Sve u isto vrijeme i da može biti i dobra priča i da može unutra biti seksa i da to nije ono sad automatski. I sad meni je smiješno kad ja, znaš, ono, moji na book clubu, recimo, još uvijek su onak malo tak čedni. Onda kad ja krenem s nekakvim svojim preporukama, onda me svi onak malo gledaju. Ali mislim da je to okej. Ja uopće ne mislim da je uopće sramota reći da ti to voliš čitati. Puno ljudi ne želi progovarati još o tim temama, neugodno im je, to je još uvijek neka tabu tema i tako dalje, malo taj seks, zato evo mi pokušavamo kroz podcaste malo otvoriti i pričati o tim temama, što ja mislim da je stvarno važno. Pa je, znači ne mora književnost biti isključivo, znači ono sad, ja sam visoko obrazovana, osoba koja će čitati samo elokventna dijela, ozbiljne literature, pa ćemo mi sad tu moći raspravljati 7 sati. Mislim, književnost može biti i zabavna i ona i mora biti zabavna, nešto što ćeš se opustiti, nešto što ćeš se nasmijati. Može biti s vremena na vrijeme nešto što ćeš naučiti nešto novo, promijeniti razmišljanja, potaknuti te na razmišljanje, ali kaže da te i knjiga o seksu ne može potaknuti na razmišljanje. Misliš da su ovakve knjige poput Snježne romanse od onih fakat, kako bi rekla, baš takvih ljudi koji čitaju malo to naše, misliš da su što misle o tim knjigama, malo su, jesu li, kako bi rekla, kao gledaju se kao bez veze knjige koje ništa ne vrijede i koje u biti ne znam, prodaje si na trafici kad smo već da, to je kao laka književnost, znaš, to bakice doma čitaju, ali ne, po meni nije, ne mislim da je to. Ovo je baš, recimo, ta Snježna romansa je baš knjiga koju ćeš uzeti za poddekicu, kavu, lijepo, na večer u miru ili jutro u miru, počitati si malo, dobiti taj nekakav. Ali to nam treba. Ja recimo nemam, barem ja nemam kapacitet za, čak i kad
gledam Netflix, ne mogu gledati teške filmove, ne da mi se gledati neke jako drame di ću plakat na kraju. Mislim, nekad pogledam fakat kad je dobra, ali ja želim takve lagane stvari koje će me opustiti, gdje ću ono stvarno moći staviti ono mozak na pašu i ne razmišljati o ničemu, a ne tu pogledam da se ubijem još u pojam sljedeća 2 dana, ono zašto, kako. Ili kad mi treba, ono kad sam umorna večer i onako se 5-7 puta čitam isti odlomak jer nemam pojma šta autor htio reći, uopće mi nije jasno šta ovo piše, jer je to na nekoj drugoj razini i rekao, ok, dobro, svaka čast. Stvarno, i zato mi je super. Ja kao netko ko voli čitati, ko puno čita, ja ću poštovati stvarno svaku osobu ko čita bez obzira na to šta čita. Meni je bitno da se čita. A sad, podcjenjivanje nekog zbog nečega, to mi je malo onak. Svako voli nešto što voli. Slažem se. Kad smo kod toga, ajde nam najavi knjigu koju čitamo u veljači. Za veljaču, obzirom da nam je kao veljača nekakav romantični mjesec, onda sam ja odlučila izabrati jednu epsko-romantičnu priču. Stvarno, ta knjiga je knjiga koju sam, mislim, prvo pročitala prošle godine. Ubilo me pojam. Pripremi se. U kojem smislu? Plakala si? Plakala sam, Plakala sam dok sam je čitala. Plakala sam dok sam je prevodila. Znači, prevodim i plaćem. Piše kolegice, ja ne mogu ovo prevoditi. Znači, pripremite maramice prije svega. Da, obavezno. Ali je baš predivna priča o ljubavi, o životnim izborima, o nekakvim realnim životnim situacijama u neku ruku bih rekla. To je priča o jednom pjevaču, poznatom svjetskom muzičaru i djevojci koja počne zapravo svoju karijeru kao novinarka. I njihov susret je, znači, prvi susret kad on dođe njega intervjuirati kao nekakvu zvijezdu u usponu. Knjiga se zove Miluna i autorica je Kelly McNeil i izdavač je naklada Morana. Ja sam je prevela, evo, pa nadam se da ćete uživati kao što sam ja uživala, je stvarno knjiga divna i većina recenzija ko voli takve knjige je stvarno dobra. Mm-hmm. Svi su plakali. To se ja unaprijed svima rekao dok se trebam ispričati, ne znam, ispričavam se, ali ja sam jako sretna da je moja prijateljica uspjela kupiti, izdati, da sam ju ja uspjela prevesti, jer to je knjiga koju neću zaboraviti. Evo, makar je ljubić, makar je ono romantična, ali tipa Notebook. Recimo Notebook film je meni, knjigu nisam čitala, ali ja kad se god sjetim tog filma, ja kad krenemo razmišljati o njima, ja hoćem plakati. Ja znam da onak dijeliš se na ili ti je bez veze i ono što me užasno živcira je koliko su u zadnje vrijeme priče o tome koliko su ti filmovi toksični, pa se nalazi onak, znači jako je toksično. Biti Notebook je jako toksična ljubav. Znači, on je natjerao. Notebook je najljepša ljubavna priča i točka, tako da se ja jako veselim ovoj knjizi. Također osigurale smo i popust od 20% na knjigu za popust Super mame. Sve ćemo staviti u opis ove epizode i javit ćemo u WhatsApp grupi i na newsletter, znači preko websajta od naklada Morana uz kod Super mame imate 20% popusta na ovu knjigu. Ja se stvarno nadam da ćete ju pročitati i evo, jako se veselim i sljedećoj epizodi podcasta gdje ćemo vjerojatno pričati o toj knjizi i našoj raspravi u WhatsApp grupi i nadam se da ćete se pridružiti u što većem broju. Također ćemo staviti link opet na WhatsApp grupu za one koje nisu unutra. Tako da, evo, jako se veselim i evo, sad kad si mi rekla da si plakala... Kažem ti, ja sam stvarno volim te, ne čitam često baš te
a ovo je baš onak snažna. Kaže, meni ti notebook zato što baš ono, kak su njih dva, onaj kraj, evo ne znam, evo stvarno mi je nema ljepšeg od toga, znači ono. Da. I ići sad ponovo pogledat notebook. da, kak je on bio uz nju cijelo vrijeme i kak je on sve za nju, i meni je to ono, ne znam, evo, to mi je ljubav, znači kako je čekao i sve. I svaki dan kod nje dok je ona bila bolesna, i svaki dan išao, svaki dan čitao, svaki dan pričao, evo ne znam, držao za ruku, ono, bez obzira što ga se nije sjećala, on je svejedno, je svaki dan ponovno pričao o njima i meni je to evo, kak može, evo, sad uzimam očima, kak može to, ne, ona. Definitivno smo nepopravljive romantičarke, ali meni treba u svijetu gdje je toliko ružnih vijesti i svega, ono, treba mi to, ono, želim takve stvari gledati, ono, znam da je nekad možda i nerealno ili sve, ali ono, evo, baš jako to volim. I, tako da, evo, takva je meni, Luna meni takva isto je, spada u tu kategoriju, tako da... Super. Pišite nam u komentarima. Nepopravljive romantičarke kao Ivana i ja. Nepopravljive romantičare, ali ubacite scene teksta. Da, zedno se nema. Ovo je ovak dosta clean, tako da evo i oni koji ne vole to, ovog puta se mogu pridružiti slobodno, bez straha. Super. Pa Ivana, mislim da smo onak već dobro rekle više manje što smo htjele, malo smo vas uvele u book klub, malo smo pričale o knjizi koju smo čitale sad kroz siječanj i evo, ovo je, ja mislim, jedna super uvodna epizoda i mislim da nas čeka puno super stvari i zaista želimo da se priključite i da pišete i da raspravljamo i da nam pišete, ne znam, što vam se najviše svidjelo, kako ste se osjećale, ono, bilo šta, ono, nemojte da vas bude, ono, vjerojatno je sad na početku, ono, malo žene onak neugodno se javite, napisati poruku u grupu, ali evo, nadam se da ćemo stvoriti jedan lijepi community koji voli ljubavne priče sa spicy scenama. Ne moraju uvijek biti ljubavne priče, ali ono, ja sam za to, ja volim, mislim da je ok da se onak malo šara, ne? Kroz žanrove, da svaki put nešto novo, jer čak i kad daš priliku nečemu što zapravo možda sam ne bi nikad uzeo u ruku, često se iznenadiš. Pronađeš nešto što ti se sviđa, pronađeš nešto što te zainteresira i možda otkriješ neki novi gdje se rekao, gle, nisam znao da ovak razmišljam, nisam znao da bi se ovo mogo svidjeti. Tako da, ja sam definitivno za to da se čita sve i svašta. Tako ćemo i probati držati se šarolikih tema. 25. godinu iznenađivati sa super prijedlozima i baš veselim to. Ništa, hvala vam što ste nas slušale i vidimo se u sljedećoj epizodi našeg Super mame Book Cluba. Bok! Bok!